Ole chibai leve pu episode masalama khanin spa atho dan tlang pui agency bia dan tu te tiang ang bia na tu te kha karon tar lang to a tun chu mai hi chuanin interview a bikin spa one spa world steiner ti kan shet lar chin cruise ship atho dan kha karon soidona spa ti a khanin massage therapist ngor ngor ani lova beautician te nail technician te hair styling fitness acupuncture medispa ti te om vekani ma se tu chu ma chuan medispa le acupuncture lampang chu kan soi ri don lawa hair styling ti vela tlang pui salon services le spa services ti hawa interview dan tu karon soi don ani YouTube channel danga po in lo mu to fo thina nga interview pek dan ti te engtia I prepare tu nge ti te ma se department dang ho nen spa department hi chu asang de ubika zo na kalphung te te akha sanga ke man experience kalo nei to na awangin karon share tu cheu hi keima ton shia da changa ka zir le enge kalo ti lo te ti tura kan ngai tha ti kha karon share don chewa in lo chang kai pui nge ka be sei bukani success come after failure tita ila chuan first impression is not the last impression ti khamo shat reng tur o chuan in lo ting lo palani pon try again ti kha in ri ruwa khan lo om se eng po be don mai lo tur ma se in tling don lo ti na ni lovin khami kha chu in fuina thu a karon soi ni phot se interview vai khat ma lama chon lo te kan lo om pal ani chuan lungai lo ula a lo om lawa zam na tur om lawa ol sam takani department le thil dang ne na khai khin lo tur ma se YouTube channel sang ale te ami changten in lo she theita a khang ai khanin a easy phase of ol sam phase of ani ti kha kan ron soi masale du ani in cheidana po in thuam up coat hak blazer hak ti vel kher kha angai lo kho om dana zirin henglaya aizola pon in chua office in doramo in kal chua class in kaldan college in kalamo khatia angdewa in thuama fel fai tak ani mai korban bul ero chu hak mi alo tu kor ngong zau te ha ka ta na thalawa ma se thom no pui ni si ma se khatia nga in thuam vak lo tu ti na ni chu recruiter agency name kha in shetu a episode masa in lo enani chuan ma se kan soinon le photanga India rama chuan airborne recruiting private limited Mumbai le Indus recruiting private limited Mumbai le tyang khanin an la a ma se branch sang an ne ya India ram hun sang a kha in an website te in lo en to me donia Google vela o number chu tar lang kher lo meyang interview in machon ma hian in form submit te kha a fill file turani ti kha shat turani a in address te home address permanent address temporary address phone number engkim in nu le pa ming te amo enge moni kha fill file takum rei tak dai tur amo kum kha chung dai tur tal atira in boilo na turin kha uluk takin in resume in cv a khanin in tar langanga thil thlang ni ne ti kha abuai thak to a chiang fel fai taka in submit turani chumi hnuwa chuan interview turin an lo kol don ta chewa tuna address code engtia in chei tur nge ti kha karon soidon ni abiking massage therapist nail technician thau shim khatyang kha mei che tan bi ko mi pa chu a simple apa nga engma danglam na omlo ma se mei chia tan bi khe hi poimo lu tuk ti khai lo shedon nia in sam kha engrong pon ro se apoi lo ma se in tron fel fai turani a in kha ani pon por ni ne bakir sam khan omlo tur gel te in manga hair spray te ti khan sleek in a mo fel fai takin interview ma chon tur khan in cheyang chuan in makeup thafel fai turani a makeup fel fai tak dum hem huama mo khuate lo luwa mai thanang chi foundation pherneng nu ang chi mo khati ang chi khati lo khanin simple de win tang khan in chenga mui hnoi sen angai ri lo tu na chwa ma se lipstick sen ero chu attractive ti kha sha tur lipstick sen red lipstick hi standard lipstick ani a na in tho huna ni ti da in hnoi tur ani chumi chu first impression ti chat in du chuan mei chia ta chuan in lipstick sen lar amo in huin rom tur khatyang sen lampang rong kai kha in noi tur lipstick duk dark lampang purple color le hei gothic look ang chi khatyang kha man lo tur ti kha ka ron soi du a ma se in hnoi lo ani po in pale color natural look kha atok mai o
sam kha kan soi non le lok in sam kha mo in uluk le tur ni han ponytail in mo in bandon ani po in fai takin pierci tur zong kha hair gel vai khat na chu in lu kha khong ro se in no higher in ni chuan ni tin in lu kha khong don in sama khong don ma se ni khat na chu in sam kha uluk tur sam poran tam thei tu ka kal hian mo chu wan chuan in sam por tur ani lo sang hi som panga 2015 na ka ti dan kan kalphung le tu nan kalphung hi ala idang lo mai thia ma se ai ala inang rang chuan ka ring thawa an company representative an omanga pakhat chuanin agency representative om bukanga le an assistant te kha khani deuh mai ya khatyanga interview uluk le khir khan kha ongai lawa ma se online le phone call video in lo ti ani po in chena kha ingai poi mo tur ni personal walking interview in nei ani ngat phei chuan in thom no te engkim kha fel fai tu ti khai no shidonia o ina changa in lo ti ani po in phone camera kha enkar tur ani a thil dang mel kwa zok lo tur an thu soi cha takin ngai khak tur ani a in lo she chalo ni pon rislak lo tur repeat can you repeat one can you come again ti te mo can you repeat or one more time I don't understand it's not clear ti khan enge ol sam te khan in zo na in zo tanga soi non tur ni thil shet chan lo kha in soi ze lang o thil shet chan lo sia anga lang hi poi em a i zo na dik lo ten in chang the ani chu wa chuanin soi non tir kha za thak ani lo thil dan kalpung ve pa ngai reng ani o zo na tlang lon an zo kan karon soi do na heng hi zo na taman zo don lo che hote ani abi takin working interview nei tur office ava interview tur personal interview nei tur tan le nei tur lo tan po in lo shadonia pakhat na chuan why do you choose this job or why do you choose this cruise job or massage therapy eng po khalo an lo ti the in na in choose in category in khan come on khata khanin osam takin in changa ngai tu boy va ka ngai lo I want to make money in tiang poisa lo chuak tu ra kal in ni a poisa in lo du awanga in kala wang khan I want to make money po in the I want to earn money po in the thil dang I want to build up my career po in the thil simple deuh khanin in changa thil har sa kha wa ngai tu tur ni lo thil zona o sam te ba kan zo don lo cheu chuan pahni na chuan tell me about yourself ti demo hi zo na tlang lon interview na sang anti ani a khata khanin tell me about yourself anti khanin enge iming equality tui ti kha anron shet cha khani lo heta isoi tura hi chuan nangma I designation enge I position che la engineer massage therapy selo ni mo beautician ni lo ni mo khata khanin kumingzat nge I tho to ina anwami tm how much you interested yourself in your career in your currently holding position the akhanin in shet ya nangai in soi angai ti na ni chu in nu le pa ming te khatyang kha anron shet ni tur engma omlo an ma mo lo o tell me about yourself the chan dang le a chuanin enge nuamin ti zia enjoy doing a massage therapies I've been doing 5 years 6 years 3 years I'm specializing this and that ti te kha in soi the ti kha in shadonia ngai tua boy ngai lo thil ol sam takani lu ti ha su chuan zona dang le om thaya chuan what is your favorite treatment te pon ti thaya what is your favorite massage therapy engemo khatyang kai no te po kha an lo zo thei cheu khata khan in du kha in soyang hot stone massage mo thai massage mo deep tissue swedish massage aroma massage ti kha in treatment mo in nei ber kha nuamin ti amo khatyang in ti kha in soi mei don ti na ani chu thui explain angai lawa nang mani thiamang to khan sentence ni khat le khan in soi do ne fel fai takin chuan zon om le thei chu if you get hired what you will do for the company ti te an zo tang cheunga zo na local theina ke mani pomin zo ta chandan o samber le ka chandana chuanin I will try my best to succeed and provide the best the po ityanga chuan I would like to contribute the revenue increase for the company the po intite katya khani enge teamwork hi engtik lai po in soilan enge ril ro om reng turani mani ha thok turin ni lawa team a om turin ni awang khanin tyang khani in soi anga le achi dang te pon in soi thiang chu ke aya she cha hei chu ke ma dinglo ron ir om chwa ve me ol sam tur ka shat
tuna ka ron tar lan hau kha in lo ngai thla chiang ani chuanin ka accent amo pronunciation te pawh kha lo dik lo mai the ma se kha chu in sha chan lo chuan comment na in lo zot mai don nia o pal thil thu a ka number ka share thei don lo chewa chu wang chuanin comment section mangin kan in be pop mai tura nga yang o chuanin I khami kha question ear lampang tlang pui chu lo ni ta a pahnih na a chuan practical session kha tuna hian ala omni om lo ka shelawa kan hun lai chuanin practical session kan nei a ni shanin kan nei thin ani chuan chu ta ero chuanin thil chi hrang hrang kha an check don chewa nangma ni kha an hu don bok chewa ta khanin enge professional in ni em engti nge in guest te in passenger in guest te in client te in treat dan tur amo in technique in skill khami in movement kha an en don ta ani chuta in sha tur tlang pui le in ruam man dan tur kan ron soi zoi anga a huna rei lo nan soil be ngal te omani chuanin ron soi ula next video kan bel zel mai don ya practical session in nei ma in sha le tur pakhat chu khami interview in nei khanin zona an zot ang cheunga an zona khun kha in ha kanga chuan atop lama hian atlang puya do you have any question do you want to ask us something do you have something on your mind ti te pon an lo zot thei cheu khata khanin in thil shet chan du company kal phung amo lo in lak dan tur amo day off in nei dan tur amo enge moni thil in shet chan chang mi tongka chang in lo shet thoi si chiang mang si lo khatiang kha on the spot a chan thei ngal tur ani amo khatiang kha in zot thei ma se zona an zo ma chewa khamia hunan hon ma chew kha chuanin zona lo zo thut lo tur ti kha shwat ve mai tur o amoi lo tin lo pha na ni chuang lo ma se amoi lo ve to pani mai practical ti don hianin kan model tur te shwai tur an tia ma se hi ngai shan lawa khatakal hau kha volunteer an om tir mai chena kha nga chuan boi ma ka ngai lo ma se in professional line zir khanin in man ram mo sang sang tlang pui chu an shil mai thei chewa shil lok sa in ni amo an shil lok tlang pui thin ma se chu ta tlang pui kan thin chu I khatia ang chi thil neu khan da ma se khata an check tur cheu zo kha kan soi ma sa zo ka nge in ti level in perform like khan in hygiene level nge in karim te chia em en tin nge in chei dan te le khatia ang chi zong in kutin te balem kutin se em ti te massage therapist le beautician reng hi kutin zo phal lo ania ma se interview la in ero chuan in pun in nail extension te point no nei thei khang kha ti dang lam pha ngai chuang lo in ti to bang chuan in confident level kha an check don eng ang taka confident nge in thil ti a khanin ti khania chuanin eye contact hi poimo eye contact hi interviewer face line eye contact kha poimo lutuka chuan practical session a po angai zona an lo nei chewa mo in ti laklo line kha enge eng strong nge I man ti ten an lo zo the chewa ta khanin I an ma ni kha chian takin mel room ni lo khanin in mel zewanga chuanin let me show you the intianga in ti dan technique kha intianga thama mo tham gliding mo fluorescent ti lai mo ti kha khan in shil fia ngal anga an ma ni kha mel zeu tur chuan in nui sek nui mel hi put reng tur ani bok ti kha in shadonia chuan listening skill I thange chadau ti kha an en thabok don chewa chuwan chuanin thil an zo reng cheu kha shechiang turin in ngai thakarang in rul ruwa khan hei thil dang kha tur ni lo nervous na tuk tur ani lo in nervous na kha ati down pha thei cheu chuwan chuan nervous loving confident de win ti khani no mang chuanin thil not lak ngai te polong om thei interview ini lai te mo thil discussion enge moni an shil fe lai cheu khanin zia thla ka nga yem ti te na mo ni lo pon in zia khadonia an ti theya ma se chumi ni lo chuanin mani thuwa lo zia thla ngur ngai thalawan chong ngai thalawang te khan om la tur chuan zona in zo thei boka khatianga khana phuna zir ten mo chuan tang kha in shadonia chuan practical session na thil ken ngai tla pui a begin massage therapist le facial te tan big hair styling te tan po karon soyang chuan towel mo hey bath towel mo bed sheet mo oil baby oil ti te enge mon rim na lo ang chi tlem te bur lian lo kha in le me anga ni le bur danga chuanin hand towel ang chi vel khami in model te in shuk fai le na tur kha in kenga chang vai chino enge motal chu in lo in ring ve don ya
chuan facial tur tan chuan in cream amo facial oil in perfume na tur te makeup remover ti te sponge amo mix kan tia towel te nuang chi chia hu tur te no pon bol pakhat vel mo khang kha I a mingin in keng ve don nia hairstylist hairdresser ti vel ti tur tan khanin dry set full set in ne ngai ma se khamini chuan enge blow dry in show na tur amo I atlang pu blow dry an show tir thina in turn out turn amo vertical amo enge boni khana ron soidon ani chuanin multiply hi kan nge tur I khoi hmuna po multiply international multiply hi ne nge tur chu apoi mo na chu hmuna in kal khanin plug hi nang lo thina ram shana zirte hanin mo thil hote ni si ma se boy ship na ni ta multiply charger plug in kenga nga ta khanin kha khana nge achavel tu cutting sheet te pins te hair dryer khati anti kha information in don ngai po ka ring bok heng zong zong ba ka soi mai le how lo tu chu good public speaking mi pui ma athil soi thiam tiang kha an khan tur chewani bokani khami in skill ba ka khan mo atla pui akha khan du bi chu wa chuanin din chuangai anga thuan soi ti reng chew khanin mo mi interviewer te in melanga chuan mi pui danga audience dang te in mel le zeu chinang kha apoi mo lutuk soi mai le how lo tur pakhat chu punctuality hi ania in tlai tur ni lo interview in tlai tur ni lo a break and pek cheu pon in tlai tur ni lo break hour minutes and pek cheu kha in mang thiam tur ani ole kha jong khani se sei tuk lo na soi mai te le sha chan du in nei te ani chuanin comment section a khan in lo job don ya khongai min lo like sakula share amo subscribe khamin lo ti saksham sham ula ti chuanin in tan karon om le ze lang karon ti le zel don ya o in zawai in bye bye bek phot ule